Neka se ujedno pripreme i borci za crveni ugao Sanda Kadeti muškarci 60-65 kg, crveni ugao Aleksandar Živković SPS Beograd i crni ugao Harun Duranović u Živince. To će biti treća borba znači, ali neka budu spremni. Jinda, male to 60 kilos, Bejsa Libralić Tigar Tuzla, red corner, Emanuel Egregian, Hrvatski Vuk, black corner. After them, fighters to prepare Jinda, juniors female, 52 to 56 kilos, Adna Kuduzalić Panter Tuzla, red corner, Tujba Altnish Turkey, black corner.